Duh angin depak aki salam keron dak Kanjeng Nabi. Masyaallah. Salam de keluarga Nabi juken de sahabat Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masyaallah. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. Wa yanalul barakah kullu man shalla. Masyaallah, mata Wa sekalian Bapak. kullu man shalla alaihi. Ate kerok kerok abang kia. Asik Cak. Ajunanku ten Nabi semulja. Asik. Along korong garap syafaat. Majlis tanpa sepenuh barokah. Masyaallah. Banderan aku ummatan. Along polong pake eso warga. Banderan aku ummatan. Along polong pake eso warga. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Tantare tanjemaah sateja tore pekompak atur muda sanaos nasab ganja kajang hadir di majlis mau sholawat moga-moga oleh syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Moga-moga oleh syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Ate kerok terok abang kia. Ajunanku ten Nabi semulja. Along polong ngarep syafaat. Hadir di majlis mau sholawat. Moga-moga oleh syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Moga-moga oleh